Tripura hasiba coronavirus ermani belenya bangi tongkha tini me tani chidok shalmari cha shalo haino hai te khorok tisha corona positive manjakha abo bai wana laisa khasni lukuro manjalongni bere khorok sini BSF 86 battalion ni khorokni Guwahati ni phiroknai te khorokni phatar hasini malkhung sonai khorok buri civilian ni bising khorok sati praje khobja kha mung shiari de burma no khwai hangkote le mura bukhakste mungia kami amjai moharanepur darpanaren kamini hasini modir okra biplok kumar dev koktawa awai khama logo logino thangu shogokya mungia kami PSC shakham nogni PSC ni dorcha team borone chaita mumbai manjakha COVID-19 by Chopraja Guwahati ni kifile phane south moharanepur darpanaren kamini bukhok shiari de burma umor nechi bishi buphani mung monote burma Pesini adong rong bono ambulance mal khungbai bubagra khor agurani boko ching tong thai nogo hori rekha shakna rene bagai amchayo corona virus positive manjak ma rugai amchani lukurok shaka salni shikang Guwahati ni phaimane tini positive manjakha bo phaimane yagolo buibai bo kurangkha haini bai lukuni borong no khubui jerok positive patient bai kurangkha boromon dakti dakti khlai shaknai muni ya president hine shaka amchani lukurok hambai এই দক্ষিণ মহারানীপুরনি মনোজ দেববর্মন বসাজক গুয়াহাটিনি ফাইমানে 2 দিনখা 2 দিন মানে বিসিঙ্গ বন পজিটিভ নি সাইমানই তিনি সরকারি ভাবে তিনি বন আগরতলা পাঠক জাখা जों তাবক নাই দङ যারা ববাই যারা সংস্পর্শমাই বনব ইমিডিয়েটলি ন जों বন চিহ্নিত খাयै বনব পাঠনৰ ব্যৱস্থা जों খাইনাই স্যার হেগে নামে মো আমচাইরগো তাবক বো ফাইমানি যে নখুঙ্গো অনখুনি বড়গো হাতিরগো ফাদা ফাইকা একা ফাইয়াও বাহাই তাম থানা অলরেডি বিনি বাবু ফাইজাক তিনি বো মনোজ চমুনিও ফাইयै চারক নঙ্গৈ বিভিন্ন কয়েকজন বাই মালাই থাঙ্গাও হাঙ্গাই ও বড় রং তাবক চিহ্নিত খাयै जों তাবক ইমিডিয়েটলি বড় পাঠানোর ব্যবস্থা খাইনাই Guwahati ni Churaibari jora bas mal khungbai phaye mia sari ni damba jorawo duda mal khungbai phaye horni dam jugo mungia kamio shopakya mukuk sherede burma tini phungo sherede burma ne positive manmane yagolo mungia kami PSC team thangi naye akole agortala bokoching youth hostel COVID-19 patient tongba jagawo hore rakhane shaka mungia kami PSC team ni adong जों तिनी फुङाव खबर मांखा ब सियारि देबबर्मा को उत्तर महारानीपुरनि ब मिया सारिको 5टा दिके चुराइबारिव आयं नि हयते काय अंको फाइका बास बाय फाइका चुराइबारि न हयते अंकाय बर कायसा विक्रम देबबर्मा हेनै अबिचरननि बिनि गारि बाय फाइलायका अंके बर 9:30 रगो उत्तर महारानीपुर बिनि नगो बाथागै ओंखाय तिनी फुङाव हंके जों खबर मांखा बिनि पजिटिभ हेनै रिपोर्ट मानमानि लगे लगे न जों हेल्थ टीम रक थाङै बनो बगतसिं को youth hostel को कोविड हॉस्पिटल আগরতলাও जों बन रेफार खायरहका স্যার আ জাগাও যে বনি নগনি ও আমচাইনি গানাগনি হাতিরগো বরংনি নখুনি বরলে নখর মানে অবহাই বাড়ি বানা মান স্যার আবহাই বিনি এমনি সিয়ারি কাই তো মিয়া হর 9:30 হরসে সকপাইমাবা বনো অংখরমানি রকাই তা আং নিজেনো পার্সোনালি বনো তিনি फुं 6:30 रगनो फोन खाइ बो बाय पर्सनली कक सागा बो साव बो फातारगो बो अंखरिया को अंकाय बिनि बाबु संगदे अंखरका आबो साइमिया को ताबुक थाङै आं सोङै तेबो डिटेल्स सानाय Hastibo ashok shal BSC Brindia tei borobe kerengja rusini positive manjage tongmani tabuke civilian robo positive manjana chengkha duda khlai phatar hasrin Tripura kipilnai ro thana shalne shal thamroge phatar hasini romdi Chennai Bangalore Delhi Guwahati Shillong hai kurung hasini Tripura hasibo kipile phebekya boroni bising baksa home quarantine tonja home quarantine tonjaroni bisingda coronavirus tebo erno sumung asai tongma logo logi kirima bo habjak amchani lokoroni khawo